kene undok nyanto adi nane todo hadi sang Bimo Sena kiamane dewo yen sida nyembani dewo bagusan ngresepan jani pideket papone ebeline kini tu yen uluk hadiah ngoni dawa kering harana ngege yen mau sang beli sedawek ane malu pangsida dalari dewa resep dekini buat unduk ane ada nyatu yang landas buat kawin dengan ide sang Arjuna magot saktos kerawa magot saktos kerawa nah sedawek ane malur do ngeleput buat kawin tenanangan sang satus kerawone hadiah nantangin kalau mayuda ele kalan ngento dengan sang Arjuna do kadirasa jek nantang ipun dekening sang satus karawa nalasa mosoh ngeraga apa ngedewo sida tatas untang penantang ipun sang Arjuna adi do kadirasa ya kudu lium satus kerawone kal nandangin pedidi pacang nandangin ngelawan nelahan kematianipun mengejak ngarepen dewa dia sedung natur maning misadeo pacang ngarepin to sahananing para watak Korawon itu mekejangan nyapa aku ngerawas tur maning jek kadirasa nyapo kadiaku ngaku tekene awak paling sidang doa ning yang gede dosanya dia Panomaya sampun prapeti mawenan keansane yani adi subuh kadengaran yang Panumaya dengan adi sang Bimo dewa kalah berada Yuda kagelar nadi subane lantas Panumaya
didonyeng kagalaran to beradu yudone ya. Rarat salahnyane anadon. Mawas to ane ngaran yang lantas to jek pelih inggian paripurna iya to parilaksana nipune ya. Mawanangan mamanggo pejangan. Mawastu kiraris lantas ide sang Arjuna nyencara satuan dewone yani subo cingake dewo subo panumaya ngemase mati ya. Dan sida anu ketho Untuk kiane ngeranuyang lantasan sing ngidang milu nganturan duduk wak pejalan di dewone ya. ora kadareng mangkin runtuh. Sapunike daler sani mangkin rauh priangani de sambil moseno daler pun kudu runtuh. Nonas tulung ring sang kakeng Tumuli kare sangani dene nunas tulung mantek ring rakani dene